पाउजदे युम्फम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे चीफ मिनिस्टरना असीबगुम लैरिबा आईएमसी मफुंग फाना थबक तौननबा बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अथोबा मतमदा सेंबियो इम्फाल शहर अमदे इम्फाल म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन कोनबा वार्ड 27 बो तरु तनाना थमननबा अमदे हिरम खुदिमक्ता चाको थौरांगी थबक पाइकटपदा अचौबा थौदांग लौगदबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिलर सिंह थबक पोबगी मतम सही मंगा सुदुना हौकिबा जुन तारागा मंगादा लोइखिबदगी हौजिक आईएमसी की एडमिनिस्ट्रेटर ओइना महुत की डायरेक्टर न थौ पुदुन लैरिबदुगे आईएमसी असी मपु पांदबग सब मानरे आईएमसी की चना कंगलोन मतुंगिना महुत की डायरेक्टर न एडमिनिस्ट्रेटर ओइना पुफम थोकते मधुना आईएमसी की मपुंग फाबा मथवदु पांथोप ngamnanabagi damakta चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की अथुवा मियांग चंगबिदुना बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अमा सेमदुना आईएमसी की पांथोपम थोकपा मथवदु पांथोअनबा चुमले आइना प्रजा सेक्शन कयादगी फंगदोरकले प्रजा सेक्शन कयादगी फंगदोरकपगी मतुंगिनदी हौजिक कोविड-19 की मतम असिदा आईएमसी असी एडमिनिस्ट्रेटर अमना थौ पुदुन लैबदगी पांथोपम थोकपा थबकसिंग पांथोकपा ngamdre मदुना इम्फाल मनुंग अकोइबा मफमसिंग लोइनना आईएमसी की मनुंग चंदा वार्ड 27 दा पाइकटकदबा थबक थौरम अमदा पाइकटदुना सब लेपतुना लैरे आइरे पावसिना हाई कोविड-19 ना मरम ओइदुन आईएमसी की मिखलसु मतम चाना पांथोकपा यागदबा मानरे मधुना लिसिंगनी कुनिथोई की फेब्रुवारी की मार्च था फाउबा आईएमसी की मिखल जैथोकपा याना लैरे मधुना सांगलबा मतम असिदा आईएमसी की पांथोकपम थोकपा मथौदु चपचाना पांथोकनानबगिदमक्ता चीफ मिनिस्टर की मियांग चंगदुना बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अमा सेमदुना मपुंग फाना थबुक पांथोकहनबना अचुंबा खोंथांग ओइगनी आइरे महुत की पावर्स कन्फ्रंट टू 2000 के अंडर द सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 205 Section 221 of the Manipur Municipalities Act 1994 की मतुंगिना Board of Administrators हाफलगा IMC की तौफम थोकपा थबक अदु तहुनगदबनी आइना मयेक सेंगना लैरे माखा तारकपा अतोप पाउ अमदना इसिंग फंगद्रब लघुपरी कुटमंगादा सागोल हवाई याउना हवाई मखल अहुम थादुना पथोक पथोकनानबा होनरिबा असिदा चीफ मिनिस्टर की अतुब मियांग चंगबिउ सामु साबा हंदक कुंगी नोंग मपुंग फाना चुदबदगी इसिंग फंगदबदगी लौ उबा याददुना लैरबा कुंबी मोयरांग अमदि सेरौना चिंगबा बफुमदा लैबा लौ परी कुनमंगा सागोल हवाई लैबाग हवाई अमदि नंग हवाई न चिंगबा थादुना पथोक पथोकनानबा हौजिक सेम साबा लोइरे लौमिसिना पाइखलिबा थबक असिगी मणिपुर गी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की अथुबा मियांग चंगबिदुना लौमिसिंगबा पुंगनिंग थगतपिदुना माइ पांगनानबा होनाबियो वाफमसी पाउसी असिगा लिसिंगनी तरागानि पांदा दिनदेन ओफदिया कृषि पोस्टकार की मकाद अफबा मरुंग मरांग पुथोकपा लौमिसिंग खांगतपदा नॉर्थ ईस्टर्न जोन 7 की ओइना नेशनल अवार्ड की माना फंगरबा कोम्बीदगी खांगेंबम समु साबग उनबा मतमदा फंगदोरकिबने मानहाई इसिंग फंगदबदगी लौ उबा याद्रे आदन लौफम बांगन बाहायबसि चुमदे मादुना इसिंग फंगदबदगी लौ उबा याददुना मांगलागदबा कोम्बी मोयरांग अमदि सेरबुना चिंगबदा लैरिबा लौ परी कुनमंगा असे मांगन असोबा थौदांग लौदुना लौमी कयागा कोसमनदुना अवाई मखल होम थादुना पोथोक पुथोकनानबा थप पाइखनानबा हौजिक सेम साबा लोइरे आइरे मानहाई लौ परी अमदा हवाई थानरबा इंजन सिजनदुना खोइबा अमदि सेम साबदा लुपा लिसिंग यांkai चंगे अदुगा थागदरबा हवाई अदु था अहुमरिदा लोपंगमी अदुगा पुथोरकबा हवाई की पोथोक अदु जोनबदा लुपा लाख अमगा लिसिंग उमफुद्रा दगिना अनि फावबगे सेंदोंग फंगबा ngami आइके मानहाई पाइखलिबा थौरांग असिगी मखादा लौ परी तरागा मंगादा सागोल हवाई लौ परी तरेत तलिपाक हवाई अदुगा लेमहौरिबा लौ परी अहुम अदुदा नुंग हवाई थागने थागदरबा मफमना मोरांग लौ परी मंगा ट्रोंगलाउबी मनिंग वहु साबन कोम्बी सेरुना चिंगबदने थागदरबा सागोल हवाई लेपाक हवाई अमदि नुंग हवाई न चिंगबा मरुसिंग असि ICAR CAU KV के न चिंगबदगी अफबा मखलगी मरु मरांग सिंग अहोंगबा ममलदा लौमी सिंगदा पी थरक्तुना थागदरबने हौजिक हारिबा लौ परी कुनमंगा असि सेम साबगी थबक लोइचलगले मदुना अथुबा मतमदा हवाई मखल सिंग असि थाबगी औरगने माखा तरकपा अतोपा पाउ अमतना ZUF का AR का नोंगमई कामनाखरे ngarang numidang waram none district manung chenna nonglaiban harba mafam asida jeliang rock united front ZUF की कैडर सिंह तरह असम राइफल्स की कांबुगा अकन बमौदा नोंगमई कामनाबगी थोक थोखरे आइरे पावसिन आई नोंगलैबन की मफम अदुदा ZUF की खुलाई पाइबा कैडर खरा लेरे आइबगी पाउ फंगबदगी तरह असम राइफल्स की कांबु ओमना मफम अदुदा संगसिंदुना ऑपरेशन चथबा औरकपदा ZUF के कैडर सिंह असम राइफल्स की कांबुदा नोंगमई कापसिलपदगी मखाताना नागालैंड मक्ता नोंगमई कापनाबगी थौदोक थौके थौदोक अदुदा नागालैंड मक्ता अशोक अपन के यामना यावरबगी आइबगी चपचाबा पाउदि फंगबा ngamdre ngasi je मखातारा तारासुब असम राइफल्स की मेकेदगी अहिनबा फोर्स थोमजिनना थीबा बगी थबक चथरी आइरे
Mioi ani brown sugar gram kunmari amade selga konana fare ngarang numidang waram kangpupi police ki team amada police station asina konba pangmol village area da drug lalon ba mioi khara sa thok sasin tawre haibagi pau phangbadage mafam adu da changchindura thiba humba ki tapak sadabada mioi ani brown sugar gram kunmari amasong seloina lupa lising tara mangaga konana fare aire paraba mioi ani adudi cycle ki thing 5 village dagi paulen lai seng songloi amade Saigaulen Jongloi Kawi Aire Mioi Ani Adu Makwedaki Faraba Brown Sugar Amadi Sel Loinana Sapar Maina Police Station da Kusinakre Aire Nagalamarom da UN Sina Ngasi Ahing Noyai Dagi Pung Kunmari Naga Taba Mafam Sinda Total Shutdown Kaukre Tasiki Tarita Manipurgi Save Secretary na India gi flag Tenabaka Mari Ilaina Tokibo Order Bajaning the Bafang Tuna United Naga Council UN Sina Ngasi Ahing Noyai Digi Ahing Noyai Pawa Pungkun mari naga tapa mafam sing total shutdown lauthokre shutdown asi marwena August 30 Manipur gi chief secretary na thokiba order amagi matungina village chief headman chairman sing India gi firal mari leina SDO sing dagi lawduna lakliba India gi humudra nispan chuba Independence Day nomita makho gi village sing da India gi firal sing khana ba order bo janing da ba phongduk UN sing total shutdown asi kaubani haire Order asi UN sina akan memong da janing da phongdok paga loinana handok kadabani aibo phom thamlakle ngasi hingdong yai tagi sathaki ba total shutdown asi naga organization sing nopi lup sing mairo sing amadi tribe ho sing da chap chane in ba loinana makhoi ki jurisdiction sing da total shutdown chathana ba UN sina kangan khre aire baragasi da editorial gi kalam amada ahing ani ki kenaba Agasta asi Manipur amadi India animaki oina yamda puning nungsingai oiba thane Loilam Sandok pada haleng belai terba namit tabal leite hainerba imperialist England na ning tam laijan ba Manipur bo sahi yang kai hena loi chanduna thamlor ba matung lalising amaga sam pandi fuga taret agas taraga mari the British na Manipur thaduk tun sat kiduna ning tam ba piram khibane ning tam laba Manipur thengkhang kyarak ta ning tam ba mangkhre kyarak su han ning tam ba jan khiba sing adu angkana nainara ga ding asigi akoi kimiron na apun ba pe amagi makada yamna checking na lemena ba mathau tabra khalle Lising amaga sanipan jangkai dagi lising amaga sanipan parfuga taruk phauba pan kheba ining thau Sandra Kirdina nonga khraba matungda masa singi marakta nakpak tanrakpagi khudong chaba logduna British na Manipur bo laina loi chanba ngamkhibane adubo hanba leitaba ipa ipu singi thauna atuna lising amaga sanipan ni fuga tarit ki August taraga marida Manipur British ki khudagi ningtamba phangkhibane namidasi gi hek nonghan baga British na loi chalamba India su ningtamba phangkhe India na kasi pa ba August tara mga asib Independence Day ning tambad min ay na general holiday oidon araw tiyamba taurum chaw na pangtokle masina takpadi Manipur India habasi tongan balibag ang oirami habasne Manipur British ki makutagi ning tamba panglaba sahi ani ki matung lising ang makasama Manifuga mapan October tara mga ta mapanggal kalaba India su panggal sahi yang ning badagi masamarin pantok to na Manipur bo India da tilhan ke namidadudagi Manipur gi asem baning tamba mangke India ga ahing ama khena duna ning tamba haliba Manipur gi ning tamba amukhana India gi yakata takhe August taraga manga asibanga si phoba black day ane ning tamba hanjina ba India gi mathakta lal hauriba while pathapna thingraba awang nong pukila lawluk kyana jara strike kautun nungai taba amati penda ba phangdokle laibaga amaga bonchina tun apun ba laibag ama semba chanada banate yana ba magi makhada punba haibun ro wafam amani India Manipur gi matang asisu nampu dana trakana yana ba amagi makhada punba war pasunga si di Manipur bo India dagi ning tamba phangna ba akan ba lan phamayong nare mungnare masira wafam ama warga Manipur ning tammi masana barom dok lep sa balai bak werami haibasdi kakpa yaroi daba wafam ni ajenge ngasi August tara mari asina Manipur na British ki makutagi ning tamba anjin khiba numit aduka hayeng August tara mga asina India gi ning tamba phangkiba nungaraba numene Manipur na ning tamba phangkiba August tara mari asisunga sidi lamdamba sege lanai lup amadi miyam na nainaba horakle namedasi bo sinthat leptu lebaki thakta tharum pangthok na bapukana rakle malem gi laibak tara kanai thuina Taliban gi lengak laklabasu sakhangloi aikre Nongmai Sindul da nampu safuda karigumba Afghanistan da Taliban singna lengak pairak labadi sakhangloi hena malem gi laibak tara kanai thuina lauthokre hauzik Taliban singna laibak adugi mafung kyamarom yamna thuna lauksin khiduna sakti pairakpa yabagi phibam da lerakle UN amadi EU gi representative laibak sing USA Qatar China Uzbekistan Pakistan UK Germany India Norway Tajikistan Turkey amasung Turkmenistan har palibag taragani thui asina hauzik chatariba hingsa gi thabak asibo yamna kanna jaring taba pongthok latuna yariba makai lebak aduda santi purak naraba taksen kre
Military force na namtuna laingak paraklabadi karigumba hiram amatata mari leinaroi aiba akan bawa fam thamkre China da akan banong na maram oiraga ising thomjin khibagi thodokta mioi kun mathoi sire Central China gi Hubei province da chukiba akan banong na maram oiraga province adu ising da thomjin khibagi loina na mioi kun mathoi sian gre aduga mioi lising taruk henbana mafam adu dagi sa phagata mafam sing da puthokre aire Haugiba sayul anirung gi mamang da su China da akan banong na maram oiraga thokiba isau na mioi chama yana sian khibagi thodok su thokre China da haugiba tha khara asida aing asa amadi nongjo gi phibam tambangam da bamong da leire Global warming na maram oiraga pam da ba thodok asi thogalakpa oiramba yai aina expert sing na pangdong narakle Hubei province da chukiba akan banong aduna maram oiraga landslide kya thogan khiba ka loinana jong kya su amanga ta thoan khre madi province adu ki maru oiba saru khara da su electric ki khudong chaba phangan kidre province adu da emergency management bureau na phangdo kiba province adu da leiriba reservoir sing su khudong thiba ki thak yau kiba ka loinana province adu dagi yam drabda myoi lising taruk hena safa ga da pamafam sing da puthora khre akan banong na maram oraga khangudra ising thumjin lakpagi thodok adu da myoi kun ga mathoi sin kiba ka loinana myoi bari thiba phangdana leire aire rape case da ISNLC ki ex chairman conviction piduna jail da thajan khre athing bathamgraba aini trap national liberation council ISNLC ki haragi chairman Julius Kidbok Dorfang Pokso ekimakada lakhot kiba case amada conviction pi kiba loina irai numita faraga nofo jail thamgre Julius Kidbok Dorfung mafam amadagi phaki amade phaki abisi confirm tawke hogi basahi gi November 16 da Dorfung bo Meghalaya High Court na medical ground da bel piki sourcing himatu ki court of special judge Pokso Nongpon hanagi lalauba leader asi sahi nauri binapi masa ama kumja lising ani taraga tariki January mangada rape tawki bagi SARS da register tawki ba case amada convict tawki bane ISNLC gi hanagi chairman asi court ani da while mek naki bane case amada nongpo da leiba special judge Pokso ki court da mek nari bani amsuk atopa case aduna Zwai da leiba special judge Pokso ki court da while mek nari bane Komja lising ani taraga taruki December kulhumdoida State Commission for Protection of Child Rights Meghalaya ki chairperson da dor phangbo minor nupi masa ama rape tawki bagi maral siratun iskasi Hills District SB na complaint ama file tawki bane complaint adu FIR ama oina treat tawki bagi lunar police na maduda yempham oiduna case ama register tawki aroi content sing asigi maru oiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punama pathaga jari channel asina tomda kanarabadi subscribe to video sina subscribe to birumaloina like and share to basuka bigana namakpo amaka hana thaga jari